Michicha o medin di Emadek. Nyame nhira obi bia o hwe Emadek TV. Ye ba be kasa for American lottery registration na ye last year October ni. Se yin ebe kaya last year October America for ABA wo mo lottery registration na nse kwanya se obu bia we ne gye won se opese wo ba America no. Kwanya ba kwa betimi afa so ne se omo lottery registration no won so obeye bi. Na se wo wini a ebie kwan e de ama ma so atumi aba bedru America wa na every year bia no enipa a mo select wo mo ko ekupi mu wa America no eye 55,000 people and I say enipa yes enipa makoma 55,000 na ne yete ne say even though in 55,000 so no mo select enipa be say 100,000 ene ye select wo mo say enipa 100,000 obi a wo case number enti wo a obeye wo process 910 a obefoli within sa o case number no be tumi aba ntema na obi bia ye yi na chese wo no wo ho akonya se obetumi an ko interview ntem akwakonya visa because obi wo ho kra na the case number no eye ebia 10 na so at the end of the day no na wantumi am process na ntem ama obi o ye 99 kra no 99,000 no etumi a process ema onumom no bekọ kunya visa na okọ na nipa na the case number no ye 10 no entumi am process entumi ayede anko eti saa American lottery registration ya ye no no ho na sisi a na kwanya abase ye ne register ye nyina no ye betumi a check ewo this year ye betumi a check ewo this year 5th May bosumi a ye ba be wuramu ya no ne dai toso enum akwanya abase obi a betumi ayede register akwa check wo hu se owini ananse wanwini na ne yete ne se u register bia enema e wo se wo de to ho na 5th May ana enema e wo se sa me wo start na wo hwehwe na 5th May watumi a check ya hu se owini ananse wanwini no eye on confirmation number na ye de ma no confirmation number no obi o register American lottery we bia no ye last year bia no se u register ya u wi a ye ma confirmation number bi sa confirmation number no eno na wo de ebekọ akoye we no de be check no hu se ye friend sen wanwini anase unwini nya eti information ya wo be hia ye confirmation number no na year of birth ebia ye wo 10th October 1983 year of birth na America ye 1983 no eno na wo be hia ti wo be hia sa year of birth no afi na ye wo no in 1983 no e was say no so kai na wo hu say why you ready na wo confirmation number no so why you ready and then the next thing that we betimi asan so you ready no eye udin no ne wo de ye o send name no say yemfa say din apart from brofudin a e bia de to say nya brofudin so a edin no say ya na ye wo mienu enti ye wo ne ye first name ene ye wo ne ye surname ti surname na ye dodo na obaga na ha eno na ye papa mu din ne na nanu mu din o mo de tototo ye no eno so obepesa din no atwo no wa ye ready say ne be ya time no duri ya no de saa edin no ebe check no won say when we ni ananse wo enwini eti say confirmation number no say opesa wo hu say we na confirmation number na obon say four numbers na din kan no 2024 na bi eto aso eno na ye confirmation number no 2024 eti confirmation number na register de ba no eno na fi year of birth no enso ediso eti sa niema no na wo de be check ehun se American lottery no when we ni ananse when we eti se o koboshim ewo wo mo system no so na when we ni a ebe catch you say you have been selected na the disu bia no ma catch you say yeah say when we ni so a omega say you have not been selected that is when we ni eno ema waba mungu the following year na ye ananse the following year you know maybe na this year October ombesan so abie mu biem iti mu a mo be wini May no mo be start mu process ne free sa May mu ananse October June mu a May June a kopem September there na just process no mo afilia bibia wie ne sa
untumi ye obi bia wie ententem a it's possible say acha either say November, December, January, February there na next year na woni Ghana ha sei na che say watumi anya won krata na obi bia na oyɛ den na wokɔ enti mesrew say u register bi na wo gidie say wo be wini a e de wo say wotumi ye wo passport ready ananse bisa o passport no so no say unni birth certificate a untumi register passport nti wo so din kan eko register birth certificate na unya birth certificate no eto na enmanim ya wo start o passport processing enkyere say wo ye no we register bi automatically wo be wini there bi but once we register wo wini ansa kan won ye nti wo gidie say obetumi wini but na make am say wo a wa passport ni bi na da ho no hwehwe akiri kwan preko say de be ya wo wini wo check na wo wini ya ne wo wini ya pe na wo start information na passport we be di akotene pa wo information say wo so wo yo bi adabia wo taaye bi and every year bia wo taaye but wo ni passport ni bi dia mesro bo modern answer passport no wo be start aye bi ato say ne be ya eda anya me be ye wadom a wo be wini ne nya afi na wo ko because sisi a na se wo wini na e wo say afi na wo ko akoye passport a o processing ni bibia no so wo pese passport ne ban tente because passport no even enani ne ya akro ma ne say wana fill information na you bibia na akoye no utua sika ni wie to ade na bank atin say 110 Ghana cedis sen uye no kura wie na asa passport no kura medi unsa no na chese be 7 months kura ya atwam it is open passport no quick anansi bisa na e wo say ukotuatua ho bebre o kan ye beka senya no kura but no kura ye mu bia ye passport ye nim se sa na tie obekọ kutuatua ho sa ansa na aba ti wo ni beba ho o person passport ne ba be na o hwimi no ni beba na ebi kura timeje o be say 30 million 40 million that's 1400 1300 what you say me passport renew akeka ewu ya me kwa akoye no ka me boy no me ka kire wa hwe a won gini enti sa enetie enti ye make sure say ye ni passport ni bia ye best start edi ho djuma ye wo bi nso eda ho de a na ne ye make sure say be bia eda no eda ye na safe say obi na register ye ya America lottery registration obi na register ye na say bia nipa no register ye no ye ni ba bi oti ana ye ni area owa na odi ni phone number bi ma but wan fa ne confirmation number na ma ya ye nhwe na chiri kwan na ye kan kire ne say ya te say omu ebibie adena 250 me ya na confirmation number no when ye be de ne nsa kan ye nhwe na chiri kwan na ontumi check ma ebu o ha register wa person do confirmation number no be ma because o person ye ne say u wini a otumi aka kire o say fasika e mo odu fabra nsa na odi ama wa na nse o do confirmation number na ide ama wa odi ama but ye mu bi ne de you register na pro confirmation number you register ya na de wa de ama one jenso a ye check na se wa wini a wachiri kwan be bia obi ebe hwe ne make sure say wonsa ebeka obi bia wa nwini na odi akoda chi nyame ye wado na okudura wonso aka say nipa bi na boa o ema owini ye eti wo bia wo ye America lottery registration ni bi ewo Emadek ni nsem no kan hu ne say 50 May tab na so say obe check me do confirmation number ema obia me ye bia me do confirmation number ema no check wa de na hu ne say wawini untumi check ya me number no dey go screen so no obetimi afrem mi asan edi nkomo se man register no obi na ere ma on access to wonim se dey check no na eno so obetimi afa me number no ama ye edi nkomo information bia wo hia bia no frem ya betimi aboa se wunwini nso na pese me boa na me di wanim na me kire okwan ya obefa so a obefele information ne niam bia wo so ye kopem time a obekọ interview na eno nso so no Emadek betimi edi wanim aboa wo sa akwan no so kopem time a obi bia betotom na watumi akọ for interview na ne yenkogya ompo na kọ interview no ye nkire okwan a obe ansa wo questions no wo interview na ase a eno so Emadek yes adwuma ni na ebetimi aboa wo ma watumi pass through the system kama ama wonsa aka entim number na egu screen so no wa opese wo frame bia no obetumi aframe e edi nkomo share video no ma onyonkon so ensa enka bi na ne ono so ntia ase no on free na yencheche no this year October ye sanso start new registration to wo bia last year when to me and register bi no this year kwanya wo say
wobetumi register bi se ne be ya next year me no won so wobetumi anya kwanya ebia na nyame ayo ado na won so atumi qualify. Madam asi Emadek TV so na mo hwe medin di Emadek. Mon so ana mon subscribe to my YouTube channel na mon push mon like mon comment ni videos emfama me na yentumi empagya yemu na ye kese na ye kese a mo ankasa obenya so mfa so nyame hira obibia. Bye.